Paul Kut Thlan kwa ninga ni kan lo thleng ta reng mai tunruma hian Israel lam thu thar te kan ngai thlale dona Middle East buaina te tin kan video hnung bera khan Houthi ten US in do long lian tak mai USS Harry S Truman aircraft carrier an bei thu kan tar langa US in an bei let dan te kan ngai thla ve le dona US le Houthi te hi tun lai chu an in chang ton manmal viau maya Israel hitlemin an chol deuh hleka amai ro chu Israel po hian chanlet na lian tak kalpui atum ni in a hriata a chan chu indo thlona somni pasari bor vela Houthi mun ma an bei nu khan Houthi te hian ballistic missile voi thum lai mai Israel an kap lut le towa chumi Phuba chu Israel hian alala le lova Phuba la lo ngai lo ani awang hian a chanlet na hi akal pui ngei khovel chuan an ring chu an ngai chan me kani US Central Command CENTCOM chuan sangnele somni panga atana an be pui thlak ma saber an be pui thlak na ma saber an kalpuya Houthi tunnel base darkar somni pali nuwa Israel nena anin biak nu darkar somni pali nuwa US Central Command CENTCOM chuan Houthi telama be pui thlak nan kalpui vele ta hemi chungchang hi an ngai thlate ang ole ngai thlak tak ma in han like le sap sapila ngai thlak tuinan o Israel sipai ho tu tele US Central Command ho tu ten meeting an nei nu darkar somni pali borvela US Central Command chuan Houthi te mun malaka hian be pui thlak na an kalpui ti news rang ten an ron tar langa US Navy thu chua chuan hemi hi tar lang bokani US Central Command CENTCOM chuan Yemen Houthi ten lein hnuaya advanced conventional weapon dana atana an man an lein hnuairal thuam bom pui ani ber chu chumi chu precision missile mangin an bei thu an puang airstrike an kalpui indo thlona mangin an beya CENTCOM deputy commander le IDF deputy chief of staff ten meeting an nei hnu darkar somni pali atlin ma in Houthi mun ma hi bei ngalani Houthi te hian he mun hi tuna US ina an be na mun hi Red Sea phutlang lam le Gulf of Aden na US Navy long le sumdong long be nan tuna mun ma hian lo mang to thin ni in CENTCOM chon atar langa he strike hi CENTCOM in Iran helai rambial tho pui Houthi ten indo long le sumdong long te an be fo wanga chan let na ani thu tarlan ani boka CENTCOM hian an deputy commander Vice Admiral Brett Cooper le IDF Deputy Chief of Staff Major General Amir Baram te hian tholeni chonu khan meeting Israel an naya Houthi te laka chanlet na kalpui dan turte ruahman rang an siam dun niya soyani hetianga anin kom hnu hian bepui thlak na rang kalpui dan turan rel ni in na langa mase engang tekin nge bepui thlak ni an kalpui don ti an meeting minute hi tarlan ani lava hemi hnu darkar somni pali potling lawa US chuan Houthi mun ma hi lian tham takin an beita ni Cooper le Baram te hian IAF base engemaw zat an tloa chimlam panga Nevatim air base po an tlo ni in CENTCOM chuan a soya kumsang hele somni pathum khan Nevatim hi Jerusalem post in tarlan danin Israel F-35 le American F-15 10 joint drill an lo nei na mun joint drill poimo tak an lo nei na mun khani Cooper le Baram te hian Yemen Houthi te le Middle East firfiak pol dang ten malakna an kalpui dodal na tur le chanlet dan tur te an soiduna IAF Commander Brigadier General Nevatim Base Commander Omar Tisler le Officer Senior dang te po an telani Cholni khan Houthi te hian Israel ballistic missile dang an kap le ani kha kar engemaw zat chung chu chol nei lavin Israel lama hian ballistic missile an kap lut to ani heng poi khoina tam taka hian Tel Aviv le Central Region a Israel mi maktaduai tel chen na te chutiang chuan ngonga amai ro chu Israel mi pui te hi bombshell tara te safe room ma te han tlan khom man thina tin Houthi ballistic missile hi Israel van Bouroga aron lu mai ni Israel air defense ten an lo kap thlatlang pui boka pakhat ti lo chu an lo kap thlavekani
July atang khan Houthi be pui thlak na hi alian chho tana July thla ni kum July thla atang khan akha tokin be pui thlak na Houthi te hian an kalpui de orenga ama ero chu Israel a hian thi an la omlo ama ero chu Tel Aviv area school pakhat chu Houthi missile tin an ron ka pa kha chiat na thlenga wang khan Israel poisa makdoi som pakhat zet ariral pha air defense system ten Houthi ballistic missile an ka thlak nuwa sharpnal pla ake them tla chuan chiat na dang engemo athlen bokani Israel hian Yemen firfiak pol thunun na hnuaya mun ma rang Yemen ina an thunun mun rang an ral thuam da na munte an energy infrastructure to le oil an da thatna angte tiang chuan an bei fowa tiang chuan lian tham deuh takin voili Israel hian an bei towa Houthi te beina hi an la chang le tamaro chuni china kan puan tak ang khan Houthi ten ballistic missile voi thum an ron ka chua hi Israel chuan la chang let le talovani Israeli Air Force chuan December ni somni panga khan Houthi tuipui kama longchol mun lian ber hodai da longchol mun tele international airport omna chu alo beito bok December ni somthum pakhata Houthi mun ma Houthi installation poimo tak mai US Central Command tenan be nuwa Houthi te hian an malak na hian top san du chuang lova be pui thlak na hi kha tokin an lakal pui reng tun thlengin Houthi te hian Israel be turin ballistic missile zani chuang le drone zani chuang an kap toa Israel chuan Houthi hruai tu te chu mimal takan zui thei tur thu han ron tar lang to ni kha an puan tak fowang khan Hamas hruai tu Ismail Haniyeh le Yahya Sinwar te Israel chuan an da thatowa tin Hezbollah hruai tu Hassan Nasrallah te po ami mal tako zui nan lo da thatowa tin hellampang hruai tu commander somte lan lo da thato boka atiang khan Israel chuan adu na hmuna chuan abana phara aban hian thlen theilo china nei lo ti in Israel sipai ho tu te le an political leader te chuan Houthi te an lo vo towa khawang khan Houthi te hi tuna hian an in ral ring hle ni in an soya an sipai thaberber te po front line a anom tir ni a soyani chuti lai vek chuan Houthi hruai tu te hi Israel lina an vo hnu hian mun thanga an tlan chi an biru ni in media then khatten an tar lang ve boka mase Israel be nan ral thuamero an ka chhuwa chhun zom zel thung video ma salama kan puan tak ang khan Houthi te hian US indolong lian tak mai USS Harry S Truman khan beya khami chungchang kha US chuan thu chhuwa engman siam lo thung US Navy thlona phurlong chakber polania USS Harry S Truman kha Houthi te be phui thlak na hnung ber chuan anuai ni na langa he aircraft carrier hi achiat thu report omlova fighter somruk chuang phur thei ni in a fighter phur thei zinga hian advanced F-18 Super Hornet te pon tela American naval power entir na he long lian tak mai hi US chuan a chuang hle a Houthi te be na po hi US lam chuan engma tarlan an nei lo thung Iran thlop Houthi te chuan missile le drone mangin helong hi hlotling takin an be ni in an soi thung Houthi sipai thu puang tu ye hi saria chuan he malak na chungchang hi soin melma American te chuan Yemen ram hi thlona mangin be pui thlak na lian tak nei turin an in buat saya mase an be pui thlak tum na chu kan ti sukuk sakani kan ti top sakani American in campaign an nei tur chu an thul pha ani a hlo cham pha ani ati USS Harry S Truman aircraft carrier hian helairam biala Houthi te beina hi adawdal viau ni in alanga Red Sea atuna Houthi missile le drone ka chuate han lo ka phlafo ni in alang boka tuna hian lian tham taka Houthi te bein tum mek line Houthi te hian an be masa ni in an soi thung USS Harry S Truman hi tlema zong han soi bel lokila United States Navy and Colony in Nimitz class aircraft carrier pariat na hani Nimitz class zinga khan aircraft carrier chirang an oma chung zinga pariat na hania United States President somthum pathum na Harry S Truman na ming choya an sakania Virginia Naval Station Norfolk chu a home port ani Harry S Truman aircraft carrier hi September ni sari sangkha zakwa sumkwa paruk khan
Newport News Shipbuilding, Newport News, Virginia chuan lotling takin an siama July ni somni panga sangkha zukwa somkwa pariat khan Captain Thomas Ottobena kai hruaina hnuaia commission ani President Bill Clinton chu he longa thu sei masaber tu ania he longlian Harry S Truman hi fit sangkhat le somkwa pani ametar zong chuan metar zathum somthum pathum zeta sayani kan tekhin ve phona football field nen khan han tekhin la football field sei zong hi metareng zat nge Football field international standard a hian a seizong hi metar somkwa atanga metar za somni borvel ani a awanglam hi metar somli panga atanga metar somko inkar chutiang huang chunga chon khung len ania tuna USS Harry S Truman in dolong hi metar zathum somthum pathum zeta sai ti na ni chu chutiang ani chuan football field pathum chu zom ta se chutiang chen chu ani don ti na ni ate chhelo don ti chu a hriat khop mai Hingklang in zanu fa khomi pui te chu achunga hian an lengvek don ti na ni awang lampo hi metar somsari pariat zet afita zong chuan fit zani somnga pasari zet ania building ni ta se building chhong somni pali borvel anga sanga nia fit zani somli pali metar zong chuan metar somsari pali borvel a sanga ni super carrier hian thlona somkwa vela phur thaya flight deck an tia long chuat zola thlona tumna bik ei kharli point panga mizo pa hriat thiam dan turin trin li le achan ve bu atu thei don ti na ni chu hector khat point pariat vela zawani a helonga hian crew member sangruk jani somnga borvel an om chutianga ni chuan thingtlang in zanga in zaruk borvel khomi pui chu achunga hian an lengvek don ti na ni Hein dolong hian USS Forestal atanga lo chuak Mark II stockless anchor pani amanga ton somthum ve ritania anchor chain link tin hi pound zathum somruk a kg anga zonga kg za somruka ritni in helonga hian mel maral thuam ka chiatna automatica silai ka chuang chi 20mm falang CIWS mount pathum vu ani a Sea Sparrow Sam launcher pani bun ani bok hei hi helong ama inven na tura ral thuaman bunani Harry S Truman siamnan hian kumsang hele pasari khan dollar tluk le ding only point panga chuang zet se nani helong hi diesel emo petrol emo khatiang mai maya khalkal thei khan nilawa nuclear power mangania longlen ang tak le khol lian turu tak ang te hi chu nuclear reactor manga kaltira ni thina US hian nuclear reactor mang in dolong lian engemaw zatan naya helong po hi nuclear reactor manga khalkal ni in Westinghouse F-4W nuclear reactor mang ania asaw fanti amulep vir hi paliya oma lian tak paliya oma chuan megawatt za somthum pali borvela pechuaka akal chak zong hi not somthum borvela chakania chu KM anga zonga chantir chuan darkar khata KM somnga paruk chuangin tuipuya atol pur thei don ti na ni helong hi angtia reinge tuipuya akhosak thei ti hi ni a US indolong lian angchi nuclear reactor mangang te hi chu adarkar ang zongin tuipuya an khosak thei hi chuta ni velem lo kumsom ni atanga kumsom ni panga borvel tuipuya khomola chuang chuak mi lovin khosa thei tura duanan ni complement ship company longle ahna thok angchi hi sangthum zanga somthum pani borvel an om theya tin helongina aphur pilot tele thoktu zong hi sangni jali somret borvel an ni boka tiang chuan an vai hian mi sangruk chuang helonga hian om tura ngai an ni helonga hian radar chi hrang tunaral thuam tha tak bun an ni a radar po hi tam tak bun ani hriat thiam te hara han radar bunang te hi chu soitam lo mai la target ral thuam mel maral thuam local target mu chuana ang chi te tin air traffic control radar ang chi te tin landing radar ang chi hengte hi thlona ron tum tura ta na radar man ang te radar hi chi hrang ral thuam ka chuana tur te le mel maral thuam local zuina tur radar ang te a chi hrang dam tak radar hi bun ani a tin torpedo anti tuin hoi longa tanga missile ron kalin he long aka lo na tur chutiang lo hriat theina radar ang te
ral thuam chi hrang hrang le khol thatin renga thuam ani ti la kan soi sual om lo ve kan soi thui lu tuk don khatilam kha chu du tok photang Gaza marlama indona hi alakal renga Israel sipai pathum an thi belleta hetiang ani ta ka wang hian Israel sipai thi hi zali pakhatan kaita nimin khan Gaza Strip marlama chuan Inbeihnaah oma Israel sipai pathum an thi bela hliam engemaw zat anom sipai thi pathum te hi kumsomhni pahnih mi pahnian oma kumsomhni mi pakhat anom boka anvai hian 401st Armor Brigade 46 Battalion mi le sa te an ni IDF in an chui chen na alan dan chuan sipai te hi bet hanauna be pui thlak na hrang hranga mel ma bom puak wangin an thi IDF tarlan danin Hamas operative te hi Halawa school chunga an toma July school chu command center tan an manga he complexi Gaza sipai te le Israel be pui thlak na tura ruam manna an siam na hmun anin kulna hmun ani thu tarlan ani a he building hi Gaza mi ral tlan te tan chen na hmun alo ni to thin ni in Palestinian media te chuan an tar langa Gaza civil defense chuan be pui thlak na hian mi pakwa velan thi ni in an soya IDF chuan civil mi te tan har sat na siam lo thei turang berin civil mi ten an torlo dan turang berin ma an la ti an soi Karnikal ta chung khan Israel chu Gaza atangin Hamas ten rocket somni borvelin an kap toa pontak ang khan thalinga borvel chu Hamas te hian Israel la rocket an kap mang to lova tun karni borvel kalta tang khan an ron kap thar veli a ama ero chu nikhata tamtham tak kap ang khan ni lova karni chungin chu rocket somni borvel chawani chu ama ero chu an chol wang nuwa rocket kap chuak thei turin theinan la nei ni ti hei hian ati lang thung ole puan tur hi tam taka oma kan puang zo seng lo ni phot mai se Russia lama po Inbeihnaah thar a oma Russia beina Ukraine rambia la be wangin mi som pathum lai an thile towa hei hi Russia Belgorod region a oil bomb pui Ukraine na an ka chiat nuwa pothlang ral thuam ATACMS manga an ka chiat kha Putin khan Phuba lak nge tiamani kha Phuba lak na kha Russia chuan ron kalpui tamayam ni tuna hian Zaporizhia biala chuan mi som pathum lai nimin lam khan nimin lama Russia beina wang khan an thi a tuna hian indona lian takin inepna lian taka kal chhole mup mai chungte po chu chiang zo ka han puan cha kom vio ma se a sei lutuk chuan anin ompal ve thaya du tok photila remchang ma sabera Russia lam hi kan la hrut le don nia engponi se du tok photang mangtha le phot ule